همان دمی دخواستک آزادی هیه و جیانا مروواهیه که سر آزادی و آزادی خوازیه بک نیه وی دمی مرو نکاره پر زیده ببیجه و ام پرگال مروواهیه جیانا که نو بکارن بافرین نه جبونا ویجی لگرن حقیقتی به آزادی خوازی و گردای جیانا که نو آوا کرن بر بسیاری آمده ده و ام حقیقت جی نتنی آیده دمی پاشوماییه نتنی آیده دمی پیشوهاتیه و تن آیده ویدمیجی آیده همی دمانجی یعنی هم دیرو هم وقت پیشوهاتی و هم جی وقت که ام نهاد تدادجی هر سروکاتی یعنی وقت بوینه مجبوره و دوی کو بافرینه ترگر آزادی جی سر شوفا حقیقته کی بشا یکی دا نرخاندنان دا جی پکاتی نقاش کرن حقیقت چیه دموکراسی چیه اما چه آوا بکن لسر ویجی بلکی hani هنکی tamam var emrikin hemen demede terbiye azadi jî لسر شوف حقیقت بذهنی بهشمندی و بچالاکیه بخطا سیمی دست بجیانه کی نو دکه ev xatşi ancak bu azadiya jinan ve kebuna zayandan ve bu kara ava bike. Her çıkas ku em bahse demokrasiye dikin demokrasi em zanın ku jaliye modernite kapitalistli jaliye sistema serdestmeli de çevkirin o bingeha azadiya demokrasiye esasi و آزادی جنان و گردای نبه مرو مره درین کاره بحثا دموکراسیه کی راست اساس بکه مرو کاره بیجه که دموکراسیه کی اساس مرو بخوازه نقاش بکه دوی که مرو آزادی بونه نقاش بکه آزادی جنان نقاش بکه جواکا زایند پرست جیوبولی را که یعنی نزکاتی زاینج پرست جوهری راکه جغینه شنان yani mer پرست روزگار بجه و چیتر ببه و حتی کو کلکتیونا جنه به اراده بنا جنه تونه حسابان بنا جنه هبه مرو لوی دارین کار بحثا وکهوی جیبکه بحثا دموکراسی جیبکه جبری جی لسر فراستا و پراتیکا سروکاتیه دمکو ام نقاش بکن و بنرخینن و صحیح سام بگنو کاره دست بگیره جبر که هف سروکاتی دناف خدا همون نقاش زایانی جی دحوینه دناف خدا دیروکی جی دحوینه دناف خدا آواکم نبشروجي جي دحوینه. العسكرية هي صاحبة تفكير أنثوي وليس ذكوري. يعني هي موجودة بالمؤسسة العسكرية للدفاع فقط وليس للقتال وللحرب، يعني حمل السلاح ليس لأجل حمل السلاح فقط، إنما هو فقط لتحقيق السلام في المجتمع. حمل السلاح لتحقيق السلام. تنظيم الشبه مستقل، يعني مع تأسيس كل هاي المنظمات النسوية أو الآلية الميكانيزم النسوية هي بدها تحقق شبه استقلالية. بمعنى يعني ماذا نعني بالشبه الاستقلالية؟ المرأة لا تكون مستقلة عن المجتمع، إنما بقرارها هي لما بتفكر باستقلالية بدها تفكر لمصلحة المجتمع وبدها تفكر لمصلحة المرأة، باعتبار إنه المرأة بحاجة لعملية تأهيل ولعملية تطوير وعملية توعية، يعني دائما هي بحاجة لها. لكن بموضوع أخذ القرارات عندما تكون آلية المرأة غير مستقلة ودائما تكون تابعة، الأغلبية هي اللي بتسيطر. فلذلك يعني كل المواضيع الخاصة بالمرأة المرأة هي اللي بتقرر فيها، يعني الآلية الميكانيزم التنظيمية للمرأة هي اللي بتقرر فيها وبتنقلها للعمل. مثلا بالعملية الانتخابية نحن عندنا ما صار عملية انتخابية لأنه يعني هو بناء جديد
وبدأنا فيه من 2013، من أواخر 2013 بدأنا بعملية البناء للمؤسسات والإدارة الذاتية. فشكلناها أسسناها على أساس توافقي، يعني فيها حركات نسوية، فيها أحزاب، ممثلين بالأحزاب موجود، يعني بكل هالإدارة والمؤسسات هي إدارة توافقية. فأنا بدي أذكر مثال، أخذ من وقتكم شوي، أذكر مثال يعني لما قوانين المرأة بدلناها في المنطقة، وهذا مهم جدا إنه حققنا فيها ثورة حقيقة. قوانين المرأة أو قوانين الأحوال الشخصية بالدستور السوري معروفة. فنحن راجعنا هي القوانين هاي وشكلنا لجنة قانونية من النساء، وهن اللي اشتغلوا على وضع قوانين جديدة للمنطقة بمجال الأحوال المدنية. فوقتها الكوتا النسائية أو نسبة النساء بالمجلس العام كانت قليلة وقتها. فنحن لما أول جلسة بدنا نصادق على هاي مقترح القوانين، شفنا انه من قبل الذكور عم بيتم رفضها وعم بيتم مناقشتها، وحتى بعض النساء اللي كانوا يقولوا شو هي، يعني شو انتم يعني حالة حرب وعدد الرجال عم بيقل والنساء عم بيكثروا، فهي تعدد الزوجات انتم ليش عم تعارضوها؟ فشفنا انه الوضع سيء، ما ممكن نحن نصادق على هاي القوانين بالعدد الموجود، عدد النساء القليل الموجود بالمجلس. فوقفنا المصادقة عليه وقررنا التأجيل لبين ما يتم يعني استكمال النسبة النسوية بالمجلس وبعدين نصادق عليها. وحقيقة بهالعملية قدرنا نصادق على القوانين، وحاليا مناطق متعددة القوانين هي عم تنفذ فيها، لكن المناطق اللي تحررت من داعش لا تزال. نحن لساتنا بصدد البحث في آلية تنفيذ القوانين هاي بهاي المنطقة. كاتوي فرقها كلازمة خب باريسي دروجا ما إيرو دا أم دكارن بيجن نهسا بالسرفرماني را درباس بون كو ملاتي إزدي دروجا إيرو دا بيشت تاجن دا خبري خستن كريا دوي دا أم دكارن بيجن إيرو ري خستن كرنا جنين إزدينها أم تاني بحثا بكار أنيا تشك تاني ناكن جنين إزدي دواري فكري دا دواري بيردوزي دا دقالك واران دا إيرو أم دبيجن تينا بهروردا كرن أمو وسط زانن كو براستي جي جنا زانا جواكا زانا يا جنا كو آزاد بي جواك آزاد بي جبركو دا أساس دا جن ماموستي جواك يا وكملتي إزدي كو تشاوا مثلا جنان دا تاريخ دا البرفضايا بفكر وفلسفة ريبر عبد الله أوجلان دكاريون جاركا ديتر بقرهن جوهري خوي راس جاركا دي بقرهن جوهري خوي حقيقي كو نكاربن يعني بكامل فرقة خلق بكاربن خب باريسن باراستناشن قالك دينجا نبتني دواري تشكداري دا دواري سياسي دا دي همو واران دا جن كرنا خدي إرادة بتايبتي جي لسر فكري ولسر فلسفة جنجان آزادي بتايبتي جي دشن قدام دكارن بيجن إيرو جنين يزدي جنين إراقرة بنا نمونا جبركو نها أم دكارن بيجن تباهي عراقدة يكيني جنين شنغالي زكي وسا سربخا و بارستنا همو جنان همو هرمتكي و بربرسيارتي تبديجري يكيني جنين شنغال هي جشنا هروها بالتايبتي جي يعني ملتي إزدي بشكل عام يعني وكذا سبيك لما بود دبيشنتيا جندا دكاري مهزي خوي باراستني آبا بكيم دروجا ميبيرو دا أم دكارن بيجن وكاكو درس جفرماني قرتن خبري خستن كرن بو لسر بي أساسي دشنغال دا جنان وكا تفجير خبري خستن كر تفجير أساسي جنين إزدي كو دواري سياسي دا دواري آبوري دا همو واران دا جنتك خودي إرادة و جنان پروازتكي جنان بهستكي برپرسیارتیا تفکر از جن ایزدی دبکو بتایبتی جیشبو ایراده کرنا جن ایزدی بله همو بهورین دیتری خود شنگال جیان دکن دنا و بله خستنه ده به ایراده خوا به بهوری خوا دنا بله خستن بودن ده جی خوا دکن
شنگال جهی کی وسایل کو گلک بهوری دیترش دیده جیان دکن اف ملت به هزار سالان به هفر جیان دکن به تایبتی جیجن ام دکارم بیجن ایرو لسر خطا کی لسر خطا جن جیان آزادی سری فلسفه خبر خستن دکن و خود پاریزن هروها سیستم رهبری خسر کو سمینار بری بیدشی سمینار بری بیدشی هاتا بحث کرن دشنگالدا لسر هیمینه تا دموکراتیک لسر پروژه نتا دموکراتیک یا کو ربع عبدالله اوزلان پیشکشی مکیه به تایبتی جی دشنگالدا ایرو بیون نمونه رهبری خاصی یا کو ایرو دشنگالدا هاتی آبکرین سیستم کی وسا کو بکاربه همو بهوارین دیتر همو یعنی لسر عین آخر کو بکارن همو بهبر جیام ممکن به اراده خوا بهبور خوا بگمان دنوا سیستم رهبری خاصر داشتیم خاطره کی گلگی اساسیه ده همو لجان ده همو بیشن مجلسان ده همو سازیان ده هم حتی امدکارن بیشن ده استا رهبری ده همو آلیان داشتن وقت هرسرو وقت اندام ده همو آلیان ده چه خود گیره دبی آلی ده امدکارن بیشن کو براستیشی یعنی فرمان تشتكي گلگی زحمت بو للمقابل فرمانه شي جبو برسوا فرمانه هر زيدا امدكارن بيجن خارج سنكرنا ملت ازدي بو برسوا كي خور دقلك دمن جدادا جهدنا توين جبالهم بزانن وكرنا تويا جباكاينا بهر نتوي بهر آينه كيفوا لهمبر سيستم مركزي وبصلادار إلى السكنية لي فرجاران دم كرت بويا فرجاران بهفقرتي نبويا ليه أفشرش شبوكو مساجوي أوقاز جاوستر من جي سرهدان بري جي اعتراض بري شرش جنجيان آزادي كوكا برسكريكا إيراني دابر چاوا يعني دست برده كوكا برسكريكا إيراني أو كوكا برسكريك چيه؟ برسكريكا جدانه جالي جنتي وقف قطو كرنا جبو قطو كرنا جنتي وقف شورشات دار فستن بپیشنگتیا جنان اف شورش بردوام کرد تکوشینا جنان بو صدم بو همون جواب برن پاکشتیاری شورش بکن و بی شورش جیا خوبزن بدین اگر بون جیده کلین و جیده کلین کرده دبینه که سیستما ناوند گراء ایرانی سیستما میر آستا دستا ایرانی پیر سالاره تا چه استکی جنان برده کشه بده تا چه استکی مطلوان بکنه تا چه استگوان بچوسینه نمونه برچه از جواره بجم جنان دگلک بابتن سیاسی دقادن جواکی دناومان دکولاننده راست دگلک لیرشن سیستما حاکمیت ایران ده يعني جقادة سيبورة بقرا جقادة هنرة بقرا جقادة جواكي بقرا تمام جنان رانا پارلمان بريارن پر مرسالار در دخست مزگب بوجي بريارن مالا در حق جنان در نماف جنان بنته بکن دعاستکی در جنان دناف مالبات هندن خود شلط هندن راستی هر جوره که بشنستن نام ناموس و شرف ده هات نکرن اول نشان داد که جکولان بگره حیا ما همو تشبهنا میر آستردش بتر ده اساس ده بنگرها بی شورشه او بکو ایدی او دنگا چوستاندنا جنان ایدی او دنگ حتی جهی کاری برکرده یعنی